Mu murenge wa Nkotsi mu karere ka Musanze niho Dominico Xavier Imbabazi yororera udusimba dutandukanye. Harimo nk'amasazi y'umukara Black Soldier Flies akomokaho inyo zigatanga ifumbire zikaba n'ibiryo byiza by'amatungo. Ayo masazi ntago abantu benshi mu Rwanda bayamenyereye, ariko atera amagi. Ayo magi akazituraga kavamo inyo zibita maggot. Icyambere zidufasha ni ukudufasha kubyaza imyanda iboramo ifumbire nziza yitwa furashi. Igarama rimwe ry'izo nyo mu minsi 15 riba rimaze kurya hafi ibiro nka 200 by'imyanda ibora, noneho rikazavamo ibiro nka 5 by'inyo. Izo nyo zikaba ari ibiryo byiza noneho ku matungo, ku mafi, ku ngurube, ku nkoko. Zifitemo amaproteine menshi cyane gusumba soya, gusumba n'ibikomoka ku mafi byo fish meal biba ku isoko. Yorora kandi n'imyirogoto itukura akoramo ifumbire y'ifu, avuga ko iri ku rwego rwa NPK isanzwe benshi bita imvaruganda, ndetse n'iy'amazi ishobora gukoreshwa mu kwica udusimba twangiza imyaka. Cyane ko twe dukoresha uruvangitiranye rw'imyanda ibora, ubwo tuvuga amatotoro, akazamo amahurunguru, hakazamo amase, akazamo imyanda yo mu kimoteri, imyanda yo mu rugo, ibishwa by'imineke, imyanda myinshi itandukanye, akazamo n'ibihingwa bimwe bitwa tubivura ama plante medicinal. None ya mirogoto ikagenda ikabirya ikabicagagura neza ikawukaramo ifumbire yitwa vermicompost. Ifumbire irimo intungagihingwa nyinshi, harimo za NPK, akazamo imyunyugu mitoya za calcium, za magnesium, ziri muri forme nziza imeze nka NPK yo ku isoko. Iyo technology iduha kandi n'indi fumbire y'amazi yitwa worm tea, ikoreshwa ku gihingwa, ikaba yaterwa ku mababi. Undi umwihariko irimo nuko ikora nk'umuti wica udukoko. Ubushakashatsi mu korora udusimba nk'utu Imbabazi yavuga ko yabutangiye mu mwaka wa 2016 amaze kurangiza amasomo ye yajyanye n'ubuhinzi muri kaminuza y'u Rwanda. Ifumbire akora ntabwo inuka. Avuga ko kuvana umunuko muri iyo myanda ibora hakoreshejwe utwo dusimba bifite umumaro ukomeye ku bihingwa. Uwo munuko rero twebwe tubangamira, ariko iyo bigeze no mu butaka wa munuko n'ukura twa dusimba, intozi, inshishi, ibivumvuri, noneho bikaza bikaturira ya myaka. Ukuvuga ngo rero akari ama technology haba hariho ibintu byinshi umuntu aba ari kugenda arwana nabyo, akemura bito ya wenda abahinzi benshi batitaho, ariko by'ingenzi. Utu dusimba kandi ikindi nuko iyo turi kurya ya myanda twongeramo ibyo bita ngo ama hormone de croissance, ni imisemburo ifasha igihingwa gukura neza. Mu Kinigi mu karere ka Musanze, Mukeshimana Olive amaze imyaka 12 ari umuhinzi w'ibirayi. Avuga ko kuri hegitari aherutse gukoresha ifumbire itangwa n'utu dusimba, akanyurwa n'umusaruro yabonye kandi adakeneye n'imvaruganda ibinahenze. Hegitari twateye dushiramo ubufuka 5 bw'ifumbire bw'imvaruganda, tugashyiramo imodoka 5 za fuso z'imborera, ariko hariya twahakoresheje toni 5 z'ifumbire ya Savio gusa. Turatera, turarangiza, turabagara, turuhira. Icyo twakoze no gutera umuti gusa. Mbese ubwo twakuyemo toni 10 hose hamwe, kuko ibirayi byaho nahavanye narabibitse ndabimeza ngo nzabitere ndebe ikinyuranyo cyayo n'iby'imvaruganda. Byamaze amezi 3 mu nzu, ntabwo byaboze. Mbitera mu murima, ndinze kubisarura nta kirayi cumyemo bitewe n'uburwayi bw'ifumbire. Ariko aho nateye ibyo nateje imvaruganda byaraboze. Umusaruro wabaye mwinshi kuko nashoyemo imbaraga nke ndasarura. Naho ibindi dushora imbaraga nyinshi hakaba n'igihe tudasaruye. Kugeza ubu Imbabazi avuga ko adafite ubushobozi bwo guhaza umubare w'abakeneye ifumbire ye, kuko akorera ku buso buto no kubona imyanda ihagije akoresha ngo bikaba bikiri imbogamizi. Ngubu twatumaze iminsi gukora nka toni 5 buri kwezi z'ifumbire, kubera ko aribwo bwinshi bw'imyanda dushoboye kubona. Muri imijyi yacu si uburyo bwo gutoranya imyanda, tuvuga ngo ibora ni hano, itabora ni hano, ku buryo uyishaka yayibona. Biracyarimo ikibazo. Tekereza ikiro cy'imyorogoto kirya ikiro cy'imyanda ku munsi. Nuvuga ngo ufite ibiro 500 by'imyorogoto yagira 500 ku munsi. Ubwo nuvuga ngo ku kwezi ni ibintu byinshi cyane, n'amatoni n'amatoni yakenewe ku myorogoto. Izi nyozo ntiwareba, izi nyo gushyiramo ibiro hafi 500 by'ibiryo mu gitondo, saa yino gasanga byabihinduye ifu. Urabona hano iwanjye dukora hafi kuri metero nka 15 kuri 15, n'ahantu hatoye. Kandi abahinzi ni benshi. Ku imitsi zagenda iza, umuntu agenda yeje udufaranga, hari n'utwumuntu agenda bika gakeya, nuko uzagura ubutaka bugari. Ubutaka bunini mvuga nge ntago ari bwinshi cyane, kuko nge nk'ubu mbonye nka hegitari iri ahantu hamwe, ibintu nakora ni bitangaza. Usibye ubworozi bw'udusimba dutanga ifumbire ikungahaye ku ntungabihingwa, tumwe tukaba n'ibiryo byiza by'amatungo,
Dominico Savier Imbabazi yorora n'ibinyamujonjorerwa byo mu bwoko bwitwa African Giant Land Snails n'ibindi, avuga ko ari ibiribwa byiza ku bantu. Patience Ishimwe mu karere ka Musanze.